Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka United Democratic Party haka arpu pratari jemang arajar arpu hendriu kala Pynbna ba ada uba Vivan Stone karngap Kynta ubadei unoya side an makamrang ba kumu Kyrtong banyakun yaki election MP shiteng samoy na Shillong constituency. La Pynbna yu Kyrtong do president ke UDP uba met ba lingdo kabala penlong hak office UDP hak jino ringkat ki MLA bat MDC ke party kinong yalam ke seng ringkat ki pat ba nong kershan. La ban kedau ke UDP ke diga seng sain perthai ke basau hapo ke jila ban Pynbna yu Kyrtong jongka ban yakun ye ke election MP shiteng samoy halok Sabha hadian ba ke VPP bat ke NPP bat ke Congress kila da Pynbna hagin gi sengi baladam. Ka Voice of the People Party kan penyakun da udakta bat skammerbo ka National People's Party kan penyakun da udakta DRL Nonglat bat ke Congress da uba Vincent H. Pala ubadei UMP Barim. Hagen in Paul, Seshi Sin, Nipens Camp, by Bobby Vanstone, Jig, Kynta, Uday, official candidate, Jonka Party UDP, Hagen, the by-election MP, Lok Sabha. Hagabong! Gaya UDP Bobby Van, Hagen, Bapan Pendat, Ya Kani, Kynta, Kabangin Pinscam, Iba Vivan Stone, G. Karngap Kynta, candidate Jonka Party. Nasuhawan mentip api ki nong kersan be Jonka Party UDP, bat ki nong tepot baro Jonka first Shillong parliamentary seat. Ba Jonka Party hadir kajinya til, kajinya tai, kajinya keren, kajinya slok, kajinya ai jumut, bak kajinya telang, nila sim da koi karai, ban penskem, ya kajinong Kyrtong, naga parti UDP, ya Kyrtong, iba Vivan Stone, G. Karngap Kynta. Nakapa kakin somehow ay tuol we ya kebangan pendeng ada kepor bakatin kuble ti ya iba Vivan bat haka jo kepor kada jong katin pinskam bat kajin burong jongi baro i nakapa ya kayi papin somehow baniyang lang ban tapti kat bangan kuble ya iba Vivan. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom kejok ke bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki galalong ka jimshisha. MIT University Meghalaya Kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.